too much GH mema obibia akwaba ede eba ye fidie kase yi eso muni aba ekwesi kapa ne nso menemu edi ehye arawo sama aba beto edwa ene se ye nua bema the youngest rich boy and as a man in ye world man Ghana hanum say the one no Shata band or no de one rich nigga young one de ato ne ho so a chese one de chese eba ni sika wodi dware wodi sra wodi ye ni bibia osi who say money no dey chop and as money is no good for chop ni nyina wo be hu ne ne wodam paso na wodi dollars dware osi I bat with money ne ho kro ne ba ene de yi one ankasa ateki to the social media handles so e dey akwa announcing the death of his father Alhaji Idrisu we akwa ya hwe sempa e dey ama ye nua beme na ebusuafo ensanumu entwemu o mitwam ha bai ba e dey bebre for mesanso emamo akwaba ebi miss mesical ene ne de mine no ebetwetwe nkomo oba mercy mo akwaba mini aba meje oso mpumbo kodi ya me adum na ara hostama aba beto abonten ye nua be ma Shata bando ne papa wo no ankasa chese wo no de ne ba wi asenkenye papa yi anka Shata bando kranke ya ma meti ne din ama chese Ghana ha no ye hunu se nipa bi wo ho no mo a wo no so odi sei ene de aba beto edwa ene se nyame atonsa e de afana mpese mi musa ye Shata bando unim ne de oh mitie wetie for ne wahwefo ni na oh why name Shata bando obeji ni di na mba don't mba create tari no mba chese celebrity ebiwa Instagram celebrity ladies omu wajini di why name Shata bando Ghana ha ekwan of fast di jini di na esa hu se Ghana di so son nyoma inyo mi hu se na me ending mpo Shata due to na so dey ni breast empty condolence why die ene dey chese na chese ne papa wo no se dem di kankan ye no we free mu ene ono ade de ba ni social media handle a chese o dey ababa betu edwane de na betimi akade won say ayana unexpectedly bibi timisi na abro so enti abro so sana you want who hear obi a one ne beche ni awukom ti enu na me hu ne say ama ne dia betu social media say bia me ni good mood mu ana say boni say na ato me na say ni ato ni bia nyame na de ma ono anso na eje na this season ankasa no owu okoso pa owu okoso we crying ntimi hu say bia corona ni bi na COVID-19 bi na du ana COVID-19 and na akopie mu ho say ya refo because mitimi owu pa owu I just say yeah, but once I ate too much. This time they ate too much. Just say oh no, share celebrate ba Pascaline. Olusu ne ba say John yeah honorables. We free mo one say oh one kokoso but fan wo a obi be free mo bia impo free mo a shedding. Ewe ye mra mo aye den pa. Many aba owo a ekoso dey na wo hu ne say betimi ye aye de aso ano emri mu ne ekoso yi die owo asem die ye so owo krade a kwantu menje but wo asat now season na ye wo mu no enyoma koso a ye nipa da se ne ye ni control ti so owo say ye ni control. But when they won't control, you won't control no. Ono na wo bedwane ato ano. Na ode wa hye na taban na say like what ne bambo bi aya usu ejuma because adichinwa unim ho hwe ne be ya ade be chem. Se wo enyoma bi measures bi wo abrabo mu a ewade nsu kra wo se wo hu. But emre wo ma ese aye careless, aye pressure afobia obia pre hwehwe sika ene anua na obekum ne kro obenya sika no obenya obi na obetwa ntwa to no so na obenya sika no obenya aza enti ye ni ya ho so ye nkwa ena youth amaba so ye mbu ye gya ne ye na
I say in your man call on the original way be the in plans of God. Enti boni so aketua so ye owuo o se adomu ni nti enko so nye boni ana na the world is come we are na ye come whatever you so you reap enti abrabo na ye bo no enu na di owuo ni sinsan ye come first te no munyi nche denti no munyi nche abrabo no mo boy ye no ene ma sa nyi nche ni beto wo ye so ye abrabo aye bo na ye pressure abrabo ye youth no gi eduro what masi penny bia sugar mommy sugar daddy abrabo tantantan na yebo enti asunsun aso no so na aya na abesue yen nanso ye bema ye ni aba ye ho so ni abo abrabo tene ana ama ye ni ada ye ho so ni edwana tu anya me mo bro hu ni ananti na kwan etini mu a me ye sure say ye benyi a che o say ye kwan bi da wo ye owuo kwan eso enu so ni ye pese ye fa so ni ye nkwa no ye mpe because Emma unko we had Emma un twempena Emma unye mbasem Emma unye mbemasem Emma un dia dance crew mu Emma unko we had yes akwan no so dey say empe ye peni a ye be nam kwan bo ne so enya ye ho ye peni e be printem enya ye ho ye peni a ye de ye pe ebe nant enam ye pa ye de nantin so ye peni so ye try and errors I say ye nimu ni aye ye try bibi na wo try bibi a wo nimu ni awo ye na ewie ye na ye bone se bone a na beto enti pressure ye nam pressure mu ye ni ye ho so enti na mo wo basa slay queens who the last early of this year slay queens ye wu ye Instagram celebrities omo from wo slay queens she wo mu wu ye si wo mu enti si ye ni aba obi do beje rituals so see obi de obeye ne nyoma bi opese ode obeye okay enti ya brabo no e na ama owu atete asan yenkomu but edwane to anya me mobro hu ne na adom ne ne moja e kasa me ye sure say nya me bedom yen nyinche yo na you know na che say ye nua be me wode ne nsemu tudwa na papa no wayare a chekakra wo mo ako still na chese o mo hwesa nka ne ho beto no na susu ne wantimi anton no na atwema agency bibiso se opon sika ye kan se Shata bando wo so wo nyina achi na se still wo matimi ako na se entimi anka na does it mean say sika wo show off no enye wono ani sika wo de back to the public can answer them. Oh, once when it comes to in your say they are didn't control sika pempem ntimi ntonkwa okay we are say japade entimi ntonkwa why na ma nkwa enkwa ni erade pe na ma nkwa no na ye nkwa oni ni ye nkwa length or say am the length of your life okay enti nkwa nkra yen enti se wo sika pempem kra sika na entimi ntonkwa so nyame ma ho kwan se wo bewu a ana me me free mu a me ni nwa nwodin bia it doesn't matter sika na wo properties amaye meko okay enti nkwa yen enti nie nkwa no wo bedwane ato ani mobro hu na adom te se ne America enti Shata bando ni ko show off ni na wo social media enti me nje ona akasa mpo nkwa na je ne papa nkwa enti e wo de oni hu ahode ye de ensem no eba eye na wie ye no na de na abeka de ache abusuafo ni say eye the entertainment squad as say ade enso ato wo mani de na me mo mu nyina adue ni amekusu kan ni se onyame na ma nkwa onyame na ono aso agye aha enti omunka omakoma ento omuyem omunya rechechere na omunkoso nye focus ma bibia distract because dey nipa no me I believe in solution nipa no we free mu ewie enti esu ni ibasa ye no emfa hwen emfa mbrew na afesu ni America che etiefo ne ahwefo nyina ne se nkwa de nyame pe ne ma nkwa ye ni nkwa nwanwodin enti may live a life say we know tomorrow is not promised yemfa ya brabo ni tutu ye na se nyame ampata na so frey ye nya konta papa bi ebu ye ma ye ninda wo ye ma ya brabo nye basa ye ma pressure bi amfa yen ma ye ma nkrofo exhibition musika na eyi bi omo ye
wonim se wonam kwan papa so na wodi pe usika gusu nya abotre saa na emre ni do nyame na be pagyaw e de wasi bebi ekron maye ma obi abrabo ma ye live abrabo e de be ko early grave e de be ko owo mu ntem yo abusiafo yenuaba Mercy memawo medawase ewo ye akwenya wonsoso ba ye tonsa from wonsoso atimi abekye wadwen de afa ensem yi ho aha ene ye de edwumadie no ebesi so won subscribe to the channel na message so be ebiem so like a video share for my abusiafo ewo all the social media platform obetimi follow yen ewo ye Instagram page @tumagh_. Now wait me the wadwen channel so atu edwa e de amaye na emrepam no mekenkan e de amamo me amede dwumade ho chia me medin ene ekwia sikapa me ne Miss Mexical ene ne de ye twetwen enkomo efa ye nua ba ma Shata bando ne papa eye Alhaji ye Alhassan ni ewo ne ho aha ene ye de besi da sene e besane hye